kapatut sin asawa maun pabana atawakan kapatut sin babae maun pabana niya laung na adamul idrar bizawjah suway in asawa di pagbinasahon simbanan niya suway in asawa di pagbinasahon na'am wa hada min usulil Islam tumtumun na to ambok din ang mga panghindo sin Islam mangkita niyo magpakaasawa ibot ayaw tuod maluhay-luhay ang katon in lima binasahon na to magtinasawa na to inyat tulamod din ang mga kapatut subay na to paragbuson hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha kana iqa'ad darb muharraman alal ajanib fa an yakuna muharraman iqa'uhu ala zawja awla wa ahra bangsa pantun hiyaram sin Islam in mamaka kawharu ka ing tao lawit tuwan ing kaharam ni mamaka kawha asawa mo bang hiyaram sin Tuhan in mamaka kawha turkaing lawing kaharam niya in mamaka kawha asawa mo atin niya kapatut nila kato subay na to sila di pagbinasahon tariya hangga to tariya bihayaon bago-bago ratiyaon pag sayo mo iinda rimagan pamaas damikyan pag sayo mo hiyoto yato nagreklamo pamaas unin sabab wala nagsulot mayta sabing kiyaawnan sin usog magpaminasa in kiyaawnan sin usog maluhay-luhay ang katon in lima baka hunin asawa subhanallah in inid bukon din ng mga panghindo sin Islam in panghindo sinagam Islam in kababaihan subay silay ni ayaran subay ni pagbinasahon aong pahadith di matong long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la takrahul banat fa hinnahunnal mu'nisatul ghaliyat kulang maglawin man na sin hadith ayaw niyo long na paglait-laitan ning kababaihan labi aula na ayaw niyo pagbinasahan ning kababaihan sabab in mga kababaihan in silan mu'nisatul ghaliyat labi in kahalga nila yan day sin musa tawakan dayway atawakan bulawan subhanallah na'am so amoy ato mga mas tay manghud sin ako haara ma Islam long tanasabot si mga kaulamaan sin kita niyo hatungod sin para kalayat to nayarin hadith matampal na mayta sin di manjari habana binasahunin asawa niya sab kapatut yato sin asawa long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith din kan Ubadah bin Samit long na la darara wala dirar naam la darara wala dirar inihinang kaida si mga ulama bang wayroon jumatu kamudaratan wayroon mamudarat at iniya bang wayroon jumatu kamudaratan wayroon mamudarat biasin sa kaula-ula in hambuk dain ha mga result sin pagbutas sin do maglakiwini asalan sin in usok magpamina sa asawa niya naring nga sabab yato di maaon ning kamudaratan ha antara sin do maglakiwini bang in kiaawnan sin usugyan marayaw in pagmuamalat ya marayaw in pagsaumadya niya amur na rin dito di siya magpamina sa asawa niya anallah nga amuyat to damikyan dahin ha mga kapatut laong tasin kaasawahan katutan niyo amo na insubay na to sila ambiton maun patumunay sin kawajiban pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pagsambahayang biya na sin paghijab biya na sin uno-uno na hukuman biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to sila ri pasaran lam naman hati niya yaon kita niyo masi-masi nanghihindo ikan nila sin parakala long tariya akan sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala